أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه واقتدى أثره إلى يوم الدين. أما بعد بركات تري رمضان مهوجة تهنيا مبارك بعد أمها لبويتي أخونا أختنا الإسكورة شكلنا أقول منا ميادو كريمتي فا ميوا موسو بركات رمضان مس بموسو مي آديتو بمسرك انتظارك صالح تقوى ورين أبدوس شوق وريوي دهيوتي فاوا موسو مي ما النبي صلى الله عليه وآله وسلم رمضان مس لبيتو رمضان مس أنندن صحة عافيتك دنيا غوريتو دعاء كربا كلاي فانا إمام بأمتك صالح إبيكالو رمضان مس دباتو دعاء كربا هدي رمضان مس ليبوم رمضان ما هو جمال الكما رمضان ما هو فسوما إلهي رسول لبيتو التوفيق جدي دعاء كربا رمضان مس نيموم رمضان ما هو ألكن قبول كرباتو إبيكالو دنوا أولون أمها لويتي أخونا أختو أقول من يقول انتظار قرن جهة ما موسمه أقول من نامية دبيواني بدل وفا بركات رمضان ما هو تيمنا روديكا
iro sifamiyati algon men mi barakateri musumuga mi fada mativeri wagutegga evve mitibi تيمي هالوبيت أخونا وأختون كما كان انتظاركم جنتي تبي خاصة موضوع أرغمنا فينا نبين إسلامي أمتك مما أمة الله تبارك وتعالى دبي بدو متيوري ما شعار مؤمنون بمعراج الله سبحانه وتعالى كلامه أرتكن الدفي خاصة هدية فرض فس نماد أدي نماد به قطون أرغون منجي مريجي موضوع كندل فواني نور على نور ما مغتك ما موسمك ما كمغ كولني كولم ما موضوع كان أرغون من مري واه كذا كان أدي موضوع كواه كارو هنگي فميتي يقين باسمي الله تبارك وتعالى بفضل وانت بركم إله برحمته أرغن دعائك أرغن داتي مها لويت أخونا أختوك كباق الله سبحانه وتعالى قبول كربون أدي أرغن منك إكلانك رسو ما إكلانك فسو لبيجم و خاصكم مي بركات رموسمك بركات حاصل كرابيكم غلبو آمين أما لويت يا أخونا أختو إفس مسلمك نوتا مسلم مجتمعك فيها بدوي فرا فرفودي فوري ميهك شك النوان علوم غراغ النوان الله سبحانه وتعالى كلامه ألونج كيما إم فرط ما إن إسلام مفهوجا إسلام دين وانو مفهوجا شهادة كيا أنا مسلم كموجا إعلان كور مفهوجا إن جمعت فرض كربا ليوبا كندالوبا فوا ألوك من فرض فسنا مالك أدي إمها مسلم برا نقول هدانو كهون هذه الساعة كيتما رسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم إكليك فانو كمتشا نماذ فرض كربون حادثة إسلام دينو كهوريها شعار تكاتفات هوريها أركان تكاتفات أركان نماذ فرض كربوني مكة إمها بيكالونا بيكامبالونا عندما فلهن نوان فدا مكة دورة كي رسول الله صلى الله عليه وسلم كليك فانن إسلام بي مدو ميس كلو انتهاي بيرويري كما ناما كموغا أولنجه فويد دوسكول مكة مشركون أنيا وريكان انتهاي بڑو حد فنالا فوا دوسكول हमें कनी इस्लाम भी कमुगे कुशुगा इतुर सवाल ने मीस्तकुम गेंग मगुमती बाजार तेरे उफ्राद आगे जहागन गेंगोस वेदनी वे अज़ाब देव मुद्दिया दुवस मीमा दीनम वदे इस्लाम दीन के ऐलान कुरी बाय मीहो एवं गुतुगा शहीद वे गुस्फा वेज मुश्किल के अज़ाब के बड़का أهميم الله سبحانه وتعالى حالتك بيرويري كمان وركعة تري كمو كيرت رسولا جمتشا هذه مسلم جمتشا إبس كم فرض كربا إبس كم فرض كربا حكم تبابا لبا أحكام آيات تبابا نلبا يقولك ورجينا مسلم مولني شهادة كيا سيرهم مما يا بابا إدميهنا وجا إسلام كم بيرفش ندكّا كيرت ما النبي صلى الله عليه وسلم قال يفان قصا بكلنا بدل كربا بيفلون الدين وغنا دبا قرآن باله بآيات دسكت دبا هدوني سريات دار الأرقم الجماعة ميه النول ومتقى هم الله سبحانه وتعالى إنفس شرعي ديني حكم بابا ندبا مكة كدور إن يعمل كرما إنسان نقول دينوان
ashabe kala nukula digemme namois namaz Allah subhanahu wa ta'ala fardu kurevi makka hijra kurebumuge dolu ahar nuwata de ahar kuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala ga hadrata ginde ma nabiy sallallahu alaihi wasallam ge nubuwatu ge emme bodti mu'jizat tawge tereng emme bodti mu'jizat tawge tere mu'jizat kamuga namaz fardu kurebumuge daturu wani vefa Isra Mi'raj mi de datur irregga ma nabiy sallallahu alaihi wasallam kurevevi Baitul Maqdis adi Baitul Maqdis Allah subhanahu wa ta'ala hadrata havana uda ma nabiy sallallahu alaihi wasallam wadaga ini Allah tabaraka wa ta'ala odige mani arshi hen uduge matiga makhluqun nawre durug ಉಡುತಕ್ಕುಗ ಮಲಾಯಿಕೆ ಬೇಕಲೊಮ್ಮೆ ಹೆವ್ವಣ ಉಡುವೈ ಎಮ್ಮೆ ಉಸ್ ಎಮ್ಮೆ ಮತಿಗವ ಉಡಕಿ ಎವ್ವರೆ ಮತಿಗೆ ವೆಸ್ ಮಖ್ಲೂಗೆ ನುವೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲ ಒಡಿಗೆಂಬ ಇಲಾಹುಗೆ ಅರ್ಶಿ ಕೊಳ್ಫಿಯವ ಫದುಮತಿ ವೇರಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ ಇಲಾಹು ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಗಿಂದೆ ಸಬಕಿ ಅಳ್ಕಮುಗೆ ಕಲಾಗ ಫರ್ದು ಕುರವ್ವಂಗ್ ಇರಾದ ಕುರವ್ವ ಅಳ್ಕಮುಗೆ ಬುಡುಕ adi alkama hawaluwa guri nabiyage mativerikam e taklifu fulan wa ummatuge khasiyat qiyamat ad-dan den Allah subhanahu wa ta'ala miduniya matiga levevi imme fahuge umme muhammadiya umme algonme emi ma inves rasulaka nabi bekalaka wofenu goes nufenna waruge هذا خلاف كمان إيمان النبي صلى الله عليه وسلم كلام فانوجي هاشكولا أكيد كلام فانو هفنا ودا جندوا الله سبحانه وتعالى كلام فانا ترجمان كنولا جبريل عليه السلام نولا كلام فانو وكين غني الله كتم كرفا غاتا جنوا وحي كرفان بابا لفاني كوتش فأوحى إلى عبده ما أوحى الله سبحانه وتعالى كلام فانا وحي بابا إيه ترى ما النبي صلى الله عليه وسلم دبونو خاصة هدية كلام فانا الله سبحانه وتعالى بدلوا نمو مفهوكا بما وداغت متكا امبري وداغ نونيكو موسى عليه السلام فينيك سوال قرآن خليك فانا كوتشي الله سبحانه وتعالى ديفي كباه بدلوا مغا خاصة كمكي يعني موسى عليه السلام ويس الله سبحانه وتعالى بدل كرمتك وداغني طور سيناء موسى عليه السلام خليك فانو گه قوم بنو اسرائيل فرعون گه عذاب السلام به كانوا رسكرما فهوغا هارون عليه السلام قوم حوالو کرما موسى عليه السلام وداغني توراة بلا ايه كلام فانا مان الله بابله في يعني توراة ادي ايه كوري غوريها في التكويس الله سبحانه وتعالى في غوري غوتا في غوري غوتا النبي بكالو ندبي كلام وحي بس كل كلام احكام تا كلام امر فرتا كلام نهي كور بكانت في غي غوتا رسول بكال ندبان ما نبي يا بابله في كيرت القران فيها موسى عليه السلام وداغ النبي الله بدل كرم توراة بلا الكلام يا بدل كرمتك موسى عليه السلام الله سبحانه وتعالى دبي وقت ساليس دوا بما موسى عليه السلام كيرت رسول سوال كرماني خليك فانا كوچ تو الله دبي ببدلوا مك يعني كلام فانا جو وداغ نوا إنفس رسولك أنو دبي ورغ بدلوا مكاني عرش معنى هفن أودو مچ مخلوقنا وكي الله سبحانه وتعالى مع النبي صلى الله عليه وسلم كندر إكليك فان حديث لكم بكيك الله سبحانه وتعالى
timan kalege faana debbe bi hadiyaki fansas namaz Allahu akbar kya bodo ichet fansas namaz ege bod kama ege bura kama undagu kama medu isnadu muge kuriga ege sharafu eri kama ege nasibu eri kama ege fakhru eri kama medu galgon me isnadu anga baji heni Allah subhanahu wa ta'ala ikani me ikani insana ka badal kollandi be fursat mu'min alaka ngenege qawmuge minister ka nuwata rais jumhuriya ki koro minister ka was badal kurma ki fasiha kamenno ekamako mu'min alaka ngenege veri ilah Allah subhanahu wa ta'ala ya ikani me ikani badal ko tibage hituga wa shakwata ka tibage edunta ka tiba jifa wa beenunta hushala du mattaka ikani me ikani Allah subhanahu wa ta'ala badal kollandi be fursat ما النبي صلى الله عليه وسلم حديث ذكر الله عنه إذا كان العبد المؤمن في الصلاة فإنه يناجي ربه مؤمن على مسلم على نماذا هتونيما أين مولى الدنيا هريها غلومين هنا كندون هريها فراتك أين واقف كيوم بويمه ميها كواه كدكم هن تناكم بيلومه विष्णु मा फिक्र गहे मीहा को नुवत हिं हादिसा नुवत हिं कुलिवारे हिं कामे मसक्कते हाउ मेन्ने ए नमुल दुनिया गुलुम केंडिफा अल्लाह सुब्हानहु व तआला गुलिफा فانه يناجي ربه اي مؤمن على هنगे رب سر واه كدكا وقت الله سبحانه وتعالى يوقت الله تبارك وتعالى كلام على خاصك ekalaga alaya kurimati lavva ekalaga alage bas ekalaga alage denno ekalaga alage tilawat enage tasbih enage du'ata aswa wodige ballawa wodige e alaya jawab devwa wagut kam ga kaleg fan hadith ukuri idha qala al-abd alhamdulillahi rabbil alamin mu'min ala namada hutti faina alhamdulillahi rabbil alamin kiyevima Allah subhanahu wa ta'ala jawab devani alaya حمدني عبدي تمنى على تمنى حمد كفيه تمنى تعريف كفيه تمنى إله شكر أدا كفيه إغوتا سورة الفاتحة كم آية على كيه وما يكوغ الله سبحانه وتعالى جواب إم فهم قص سورة الفاتحة إم فهو آية كم كم على إذن اهدنا الصراط المستقيم سيدا بيجن باتي دمك Allah subhanahu wa ta'ala russawa mag swarge sida swarge deve mag timanne dakkawante ghayril maghdubi alayhim waladdallin nasarana yahudi ibamihum ge rasuluna nabi bekaluna fahuga maghfurati gelli halaku gendi kufra shirku ge tera vetti gendi halaku gendi man Allah ge la'an libi gendi emihum ge magen non timanne kirti rasula ge mag Allah का हज़रत देवेने मग दक्कवान दे Allah subhanahu wa ta'ala की के जवाब का वही कुरान तिमंग इलाह गाला तिमंग इलाह दन्ना वाफी तिमंग इलाह हज़रत उन्हें दीचे वलहु मा सअल एने एदुन कंतंग एने तिमंग Allah देवा होशी Allahu akbar मिवार की बड़ शरफ बेरी आलुकमे Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fansas namadu fardu kurawunima kale gifan Allah subhanahu wa ta'ala sual mukrava dawa bad kurwi ilahi min hada bawaru namade eru abadu namad kurashe olenje namad nukure vidane farad fansas namad timan nukure vidane ke fan sual mukrava yevure namadu ge bodka eg haybat ege sharaf ege libe ufala hingam jumma bodo hemi mekale fan abha namaz hippo wage bima wadaga tumattaka oswe wadana Musa alayhi salam ekale fan dannawani ya Allah ge rasul kale ge fan gore kale ge fan go ummat gore ma warugada physically ma warugada ma bodu
ummata ka hawalu fa timanna mi ai e ba mi hunna reka duwalu de namaz fardu kurewa de namaz ikamako e de namaz ada kurum ga semi hum wani farwa kuna koffe kale gfanu ge ummata ki ma nafsani gotum jismani gotum ma balikashi ma umur kuru ma kuti ma nikamiti bay ke mi hunna ga mansas nawade nukure wene kale gfanu e muri wada ge Allah subhanahu wa ta'ala danna washe lui kodde vuneti lui kodde vuneti Allah subhanahu wa ta'ala Musa alayhi salam السلام صلوات لباش ekale gfanu ge आदेश ekale gfanu ge e mashwaraya e aadeuge mati man nabiy sallallahu alaihi wasallam wadage Allah subhanahu wa ta'ala dannawani lui kodde vuneti fas namaz lui kodde saali isfah kabada Allah ke Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam Musa alaihi salam ekale gfanu ge veri Rabb Allah subhanahu wa ta'ala de meduga hingal namaz lui koret namaz lui vet kom far fas namaz emme fahum gos fas namaz vande Musa alaihi salam ge mashwara ge mati man nabiy sallallahu alaihi wasallam Allah ke hadrat wadage dannawani lui kodde Musa alaihi salam adi singham ji wada anu kanno ekale gfan dannawani e Muhammad wadage nawale adiwis dannawashe fahim magi nahi ekama ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis ko revi kike timon kale gfan ladu kanech den nukerene Allah subhanahu wa ta'ala hadrat gos ituran lui kodde ngedi dannawa ka fahe fudeti evo gutuga kale gfana wahi babalebe nidai beveni amru annani e Allah ga rasula ti kale gfanu ge umme qiyamat danden annu immin nataka timang Allah kandalu ba mimma wafa hadiya den tiang uni iture mumen nete Allah subhanahu wa ta'ala kandalu ba fas namaz kam adawati akhunna waqt algon men ikamako algon men ne miden nevi algon mi ummatuge ahlu beri mi ummata nisba wa mi man nabiyya sallallahu alaihi wasallam imam be ekale gfanu ga fahappolo ngakam adi suwarge diumuge ummiduga narkan salama mumuge benumuga ule mihum ekama da'wa kura mihum muslimunge hal algon men tere kita mihum to fas namaz kurani fas namaz algon men gina bayka bura ichka vijju dagu ichka vich Musa alayhi salam ge waha ka koltedu Musa alayhi salam ka kolkita meha istedu ekamako Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nimme vigoi ummata ma heo kambod egotaki fas namadaki algon me mi ummatu ge mi aada ge kudi balikash mi hunna nukureve waru undagu bura ichennu adiki nge ure ma furiham ma mativeri ma molo nizamakum Allah subhanahu wa ta'ala namadu ga wakutta kandaluwa fawani mu'min ala enage dirolu ge kantattaka en Allah subhanahu wa ta'ala baddalu anje waguttaka enage nafsasha hashigada lazimwa kummeh lazimwa kantattake ena namadu ga hasil kurmattaka fardu fas namadu ege wagutta kandaluwa e namadu ada kurmattaka wara lui fase hamati veri gote kandaluwa fan adiki e namada nula sawis gadiru ga mu'minige nafsu salamatu rangala nuhunna ehme ma nabiy sallallahu alaihi wasallam hadithul qur'an tahtariqun fa idha sallaytumus subha ghasalatha ثم تحترقون وإذا صليتم الظهر غسلتها ثم تحترقون وإذا صليتم العصر غسلتها ثم تحترقون فإذا صليتم المغرب غسلتها ثم تحترقون فإذا صليتم العصر
فإذا صليتم العشاء غسلتها. الله أكبر. تباميهم نفسه تباميهم نفسه عندي تحترقون عندي فافاق سبب وريدون توق سبب غافل هم سبب. الله سبحانه وتعالى هاي بوانت كما إلاوك قد كيرتي وانت كما إلاوك ماتي ويري وانت كنتي بامي هنا تصرف كوري ويسني لكودكم كلمة نفسه تن عندي إكماكو فتس نماد كريمة فتس نماد كلهم غسلتها تبامي غوريها فافتك كفافتك كفوهي دوي صافو گنگو تبا هندوم بارغ هندونو يروارا تبا هنني طيبة النفس نفس ورا طاهر کو ورا فريش کو ورا تازه کو ورا وسنن تون کو ورا همجي فكيف وگن فتس نماد کے سبب එකමකෝ فتس نماد فهو من دون نماد हमें अनिका इस्तिबागी नफ्सु अदम फश नफ्सु अदम फश तफातु कंतत दुनियावी उदगु तक दुनियावी मुसीबत तक हिंगा मनुजे कंतत तक गेतेरे ग मसल तक रफ्तरे ग मसल तक रहमत रिंग मसल तक फाफया कुशा एति मीति दुनिया गे तक तकलीफ तक दुनियावी तक मुसीबत तक अलगन मेंगे नफ्सु अंदमुं गिंदे එකකම් හිතාම අනිකක කම්බඩු අනිකක දෙරයි අනිකක බෝහාසෆ අනිකක ගොයින්ෝසෆ අනිකක අනිකම එකමකෝ බින්දුර් නමාද බංගි ගවාලි මාරා අල්ලාහු අක්බර් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා බද්දලුක නමාද කායම් කොල්ලිම බින්දුර් නමාද කුරුම ගසලත්හා තිබාගේ හුරිහාච්ච දොයිවිගෙන් දේ නෆ්ස එක්ක තෝහිර් වේ සාෆුවේ තිබාගේ විස්නු තුනුවේ හිංගම ජුමා උෆාවෙරිකන් තිබාය නිවිදේ එගොතුගා මුමිනු අලා සවිස් ගඩිරු හේද කුරණි ෆස් නමාදුගේ සබබ එෆස් නමාදු ඒන කායිම් නුකුරඤ්ඤා ඒගිතර නමාදු ඒන අලාෆ හුන්න කම වඤ්ඤා ඒනගේ නෆ්ස් ෆුරිහම ඉන්නවාන ඒනගේ විස්නු ෆුරිහම ඉන්නවාන ඒනගේ නෆ්ස හිංගම ජුමා උෆාෆා ගතිකන් ඒනගේ දිරුළුම කන්නුලි බේනේ වාන කමෙන්නු mi karamata mi sharafa meduga algon menge gina mi hunnu wisna ehnu nama ma nabiy sallallahu alayhi wasallam fardu fasna ma daage madage nevima ekale faana imam wegen tibi mi ummatuge teduwere mu'minu ashab bekalu e fawga tabi'in e fawga ummatuge salafun gemmeha ma jiru take faitu wegen die ebekalu hippulaka ngarawade nugannawa ebekalu gabule nukurava ebekalu naka gabule nukureve islam muslimak shahada kiya islam dinu ga bay shi'ar tamis qaim kure bay nubakan taku salam misbe qur'ana sunnata allah rasula tedu kure iman kamuge da'wa kure e horiha kamaka ekuga fas namadu nukoffana kamaka नमादु आला मुस्लिमुन तिबेने कमक इबे फलुंगे तसव्वुर कने हिन अल्लाह सुब्हानहु व तआला कीर्ति कुरानुगा एकलांगे बावा लवा वाजिब करे विकंतत एगे तेरे खास को इस्लाम दीन गे फस रुको अल्लाह एकवंत को अलकम करो अलकम गे तेरा वन एम फरतम नंबर की नमाज कायम करो ज़कात दिन रोज़ हिफ हज mi alukanta ka furagas jahane muslimu ulene kamaka tasawwur nukure hani kirta qur'anuge sariha nassuga allah subhanahu wa ta'ala kalanga alutakun wajib kurbi bodati wajib tam madu kantata habawur kantata kinu ramdo mas har ko faru algon men dibe zakat har ko faru dakin je hajj umurun ngefar wajib den gobbe betolgon me riyad wal qur'ani allah ngalkan qur'an me fas namad nu qur'an miha kokka me to ena qur'an konka me kokken to ena faida manfa ngoti evs kame ene kan nu qur'an ena qur'an evs kame faida manfa laba ene kan kirti qur'an gahmi allah tabarak wa taala namad devwa fa maqam namad devya hammiyatuka edi algon me kiyawa bala aduha nama algon nge terega namadu ala mi nule eni
الله سبحانه وتعالى مؤمن صفة ربا فماني تدوري مؤمن صفة ربا فماني أبدو سوريها تنقبس الذين هم على صلاتهم يحافظون والذين هم على صلواتهم دائمون والذين هم في صلاتهم خاشعون مؤمن نكي نماز قائم قرابيك مؤمن نكي نماز ركعت روابيك مؤمن نكي نماز نالا بيك مؤمن نكي نماز بيروتي دائم وابدا ابد نماز قرابيك وكي مسلم نماز قرابيك نون رمضان مسامة هي وني ಬೇರು ರಡ್ರಶು ಮೀಸುಂತಕ್ಕೆ ಅರಾಗೆ ಮುಳೆ ಮಾದೆ ಮಿಸ್ಕಿತ್ ತಕೋಗ ಕಮೆದ್ದೆ ಫಹಂ ಗುಸ್ಸಿಮು ಮಿಸ್ಕಿತ ಕಣ್ಣೇರ ಮಮ್ಮತಿಗೆ ಸಫಹದಜ್ಜಿ ಈ ಬೇರು ನಾ ಬೈನ್ನು ಈ ಮಸೀದಾ ಎರಶುಗ ದಿರಿ ಉಳೆ ಮಿ ಎಕ್ಕಮಕೋ ಆಪು ಮೂಸುಮುಗ ಮಿಸ್ಕಿತುಗ ಐ ಸಫು ದೆ ಸಫು ತಿನ್ ಸಫ್ ಫತಿಸ್ ನಮಾದುಗ ಸಫೆ ನುವಾ ಮಿಸ್ಕಿತ್ ತಗ್ಗಿನ ಐನು ತೊಳಗೊಂಡು ಮಿಸ್ಕಿತವನ್ನ ಹಾಲಕ್ಕೆ algon mengi terengina bay ko ramdom ma hoga ikani alkan qur'an ramdom muslimuni manamad bukrani ki vegento eba me honna namad neng namad ge sharafa namad ge karamat neng namad ki mu'mine ge iman kamuge bay kame iman kamuge aslu kame neng adike Allah subhanahu wa ta'ala namad nu mi ge iman kam balanu gannawa kan algon men nakanne ehvima e mativeri ma jilu ge sifa kurabba fawani eba mi honna ki नमाज रखा तेरी वाबा एक कम अलगुन में मुमिनु नवा बेनु नमा अलगुन में न करने के हिंगोते नमाज कायम कुरुम फियावा फस नमाज अलगुन में चहे रिया दुआ लो एक खंडे फोर वगु तो के तेरेगा कायम कुरुम ये रखा तेरी माँ लोगों इत्या खुन ना अख्त अलगुन में चहे अलगुन में गामिल नफ्स से अलगुन में गाइला अलगुन में गैती माँ के मिहुना अलगुन में वशिया के मिहुले इम में आवट तेरी रशुमी होंगे में नंगंगा नमाज अनुदा मुस्लिम कन्नुए वेकन नमाज अनुदा मुमिन कन्नुए वेकन नमाज अनुदा अल्लाह रसूल कबूल नुकरवान कंगे बिस्मिहा उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु है विदालवानी ला हज़ लिल-इस्लाम लिमन तरक الصلاة नमाज अला फीमीह का इस्लाम दीन जर्र के मिमरुस बाइनत ला हज़ इवसिचन कुड मिमर इवसनेटे लिमन तरक الصلاة नमाज अला फीमीह का इस्लाम दीन कम अलगुन में अजाब खाले बे अलगुन में हम मुस्लिम एक कम अमिले कबूल कुरानी अमिले हैं हुकुम कंडानी अल्लाह रसूल गारी होगा वारी हम को में मिहे कमीस को में खाले च कमीस मुहिम कम की अलगुन में अमिले नफ्सा में दुगा अलगुन में हिंगा में जो में नोंदे अलगुन की मुस्लिम एक कम है दिगे नोता अलगुन में न की मुस्लिम कम अलगुन में तेरे गोले मिहुन देखो में नोने नो तो मुहिम कम अल्लाह का हदरत गा तिबाय के मुस्लिम एक कम गाओ Allah gadur tu ketibai ki mu'min kamu gaw shahade mi haku kiya fimu ene ki muslimun ge mujtama ga nota islamun ge list go ene ge nang himene ene ge nama war fasehawan Muhammad Ahmad nota Abdullah ko mesrit nama liyala algon me tere ge muslim ge gotta usko bat Allah gadur tu ge ene ge maqam ki कीर्त कुरान के कितन आयत गए कलांग वही को रब्बा फवानी मिस्तकुंगे तेरेगा ईमान कमगे दावा कुरा इस्लाम का दक्कागे मुले मी होंगे कमगे मन की मोमिनों ने नूने अल्लाह का हदरत ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين मिस्तकुंगे तेरेगा उले बाई को मी होंगे बामी हो बुने दावा कुरे ومن الناس من يقول آمنا بالله تما من الله इमामिच वबिल यौमिल आखिर अद आखिर दो सन्नाड कम विसार में कबूल करो मैं भी हम बुना मी होंगे बोल वमा हम बिमुमिनीन कम अल्लाह है कुरान में कि मुमिनों ने नूने मी होन की ठीक है ए दुदु कुरी मुड़ी मवाय चेन्नु ए दुलम बुणन चे हुरिया चे बुणे हितु कबूल करन चे हुरिया चे कबूल को तिबागे ए कबूल कुरमा दुलुम बुनी बहा हितु गाडिंग कुरी कबूल कुरमा इको त तिबागा अमल देखो एहवीमा बंगी गोवाले उनीमा नमाज कुरंचे है नमाज कंडे फवा वगत फेशुनी सूरे निमेंदे नमाज नुको इन्वेस्ट
taa ko emes halega emes gotaka muslimaka mu'minaka nuhure ve mima ummatu ahlus sunnah wal jamaat ka aqida ki hembima iman kama ki dula hita amal mitine chanu da iman kama nuwa amalu ge tere fahare gamiha ko kame duwi nuota bike kandata gamiha farwa koda korani ena deenum berun wane kam ga ilmu vidalu namaz fiya namaz ki ya behe chanu namaz ki iman kama behe ehbima namaz nukura miha ki mu'mine nun kamuga muslime nun kamuga ena ekuri kufre kamuga shirke kamuga ege sababu ena ge macca sharwi hadd qatlu wajib an kamuga ege halat tanguri kamuga ilmu war bidal fawani bahas kuraba fa mivaruge bodu masale kamako algon menge terega emme gina mihum emme faseha du kolla alanu da cheki namaz nukuri kes masale namaz neri kas masale لو بتاخذنا اخته تبيفرو كيرت القرآن تلاوة كربا كيرت القرآن ترجمة كيرت القرآن تفسير بلوا اي اغن من هداية تك الله باوالي بفتك رمضان مس كيرت القرآن موسم هنوت ما الله سبحانه وتعالى قرآن باوالي بموسم مسرقا ليلة القدر إن هاس مسرقا سوابا درما إكل بكم بارين الله لبوي إريقا كيرت قرآن باالوني ودتكم دنياك ودا نواتا بيت العزاء كيرت قرآن باالوني مما موسموغا هم بيما رمضان مهوغا كيرت قرآن خاصة هميتكم الدين جهن आम दिरुलम गस मुमिना को कीर्ति कुरान है को गहमी में दिरुलन जहनी एफकियावा एफतुगे मान बदा एफतुगे मैं अल्लाह अंगवा फवा अहकाम ता बलागिन तिबाय गेने तिबाय की काको को तिबा दमा फुर की कुरान का मैं अल्लाह सुब्हानहु व तआला कोच का एफतुगे वही कुरान बाफ अलगुन में मसले कीमी अलगुन में तेरे मदु मीहा कुनूनिया कीर्ति कुरान में दुगा हमियत का में नोदे एकमो ए हिदायत के अल्लाह बावले फतकी شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان رمضان ما كي ما هيك الله سبحانه وتعالى قرآن بابا لبمس هدى للناس ميستكون تدمو دكا فتكمو هداية فتو غواني هداية هريها إنسان ekama ko duniya ga bodu adada ki kafir mushriku duniya ga bodu adada ki kafir mushriku ki vege emme sawba kattak qur'an no balati qur'an no kiyawati e goti ko chetto nengeti ehmi mate logo te akhuna waqtu balwa duniya ga kafir qawmut america ga europe ga australia ga new zealand ga mihingos kufruge bilad ta kufur ke goti taka rattakuga imme bara fitre mun annani islam din kivege allah ke fadla rahmatu biyadu kirti qur'an ke tarjuma kirti qur'an ke translation nota ege tafsir duniya ke imme mashhur boditi huriha bastako tarjuma kore fawan khassa ko ingresi bahum barakina එමෙ මමිය දු ඉස්ලාම් බමුන් අන්න ගින අදදකි කුර්ආන් බජා කුර්ආන් කියවා ඒක ආයතෝගේ මානත ෆෙනිගෙන් කිහා බොඩ් කමෙන් වීමතෝ මීහා කුඩ ඉරුස්සුර විහෙස්සුර ක්‍රිස්තියානි ගොතුක බොඩුවේ ෆොරි මී නොත යහූදියෙක් ගොතුක නොත එතීස්ටෙක් ගොතුක නොත එහෙම වෙස් කොම්මේ ශිර්කුගේ අහලු වෙදී هنا عمره هنا زوام في الوقت عمره بورو في مسكولي في كفر جماتي كعب فانج الدين قوم جو الدين ماتي جاي كماكو كيرت القرآن جاي آية نوت تنقل كياله ممول ميها كوبادلون
උනේ මීහා එක්ක බදලුවා කීර්ති කුර්ආන් කියවාති කුර්ආන් අල්ගොන් මෙන් ගතුක නෙන්නම මිස්තකුන්න හිදායත තෙදුමග දක්කාගෙන් ගෝවාලයාගෙන් ඒකි තෙරෙන් ඉස්ලාම් වානේ එහා ගින මිහුනේ නොවාන එකමක මුමිනුන්ගේ මුස්ලිමුන් කමුගා දවවා කරා මිහුන්ගේ දෙරකම කී හිතාමයි කී බෑ මිහුන්ගේ නිකමිතකම කී අල්ගොන් මෙ මුස්ලිමුන් කුර්ආන් නොකිය අල්ගොන් මෙන් තෙරෙන් කිතබ මින් දෝ තිබි zuwan වෙෆ මුස්කුලි වෙෆ marwegen dani ekamako kiyete Quran kolon kolangege tarjuma kiyale forimi ne madu bayge nadir bayge algon menge tere zuwan kudim miyatu algon menge mes danno Allah ke fadl wan tayri kam bayge farwa koda kam algon menna hadis libemwa wara wasilata nulibunus men Allah ke fadl wan tayri kam ilmu wara fula wara gina ta'lim ungene zuwan kudin tawarak gina ekamako algon menge zuwan kudin boditi mon zuwan jil ekudin huri hawattere ge fotekkiya Quran fiyawa kihabul hitamet Quran fiyawa hin huri hawattere ge fotekkiya oda level nimma iruga nota degree ahme kudda iruga falsafa fatta kiyawa science ge tafat bawatta kiyawa ehin western ideologies ta tafat mihun ge amilla fikurta mihun dakka fonna bogos tagunta gunuje wahagata kiya bala hada float wahagata kiya hada bodati fof kolon kol kiya ni maikam Quran fiyawa kina tolgon men hidayah libe kina tolgon men namaz qaim kureveni hidayah kamuga Allah baale fanno bala nabati akhunna akhtu algon men mu'minun nabumattaka muslimun nabumattaka algon men lazim woge men namaz qaim kurunge anuda algon men kanuwe ehni namaz nukura mihu namaz nukura jile namaz nukura ummaten ebe mihu naki Allah subhanahu wa ta'ala naraka wanta verin kamuga sifa kura bafa bay ei komme zamane ga kamuga yesi rasulullah ke zamanu ke bay kunule ekalek fana fahuga ekalek fanu ke hidayata manu manu mistakun durwamun jahil wamun qur'ana durwamun gos ebay ku feduni ehmi ma ebay ki sifa qurba ma Allah wa hay qurba wani fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u as-salata wattaba'u ash-shahawati fasawfa yalqawna ghayya fahunga nubabayku ebamihun naki namadu ala bayk ebamihun naki شهوة التباوى بيك الله باباله بقرآن كلام باباله بهداية القرآن كنون مين تباوني كلام فروي نبي محمد صلى الله عليه وسلم نون مين تباوني بام تباوني شهوة بام هين يده كان تت بام بينو مني تنيجا مجاك وفاكر مجلا وفلا كما تو الله سبحانه وتعالى ورن لبي مجلا وفلا كي ديرو مغ تريغا كوربيچ kureben huriyech ekamako mingane kandalanchech Allah subhanahu wa ta'ala algon men nebi kalaga alkan kur ehini komme miya ki marwane miya komme miya ki ene kawwal ga suwal kurebe miya komme miya ki barzakh ga alam ga fitna ya kurbati wa miya ene sawab no ta'azab hurtanenge yafahu ga qiyam mahshar do hange na ufle Allah ga hadratu huttenje mi suwal kurebe Allah amedu ga kalanga deen amedu ga man nabiy amedu कुछ के तो जवाब देंगे अलगन एकमा को मिया दो अलगन मेंगे वशागे निवे अडकी मजा कुरन उफा कुरन अलगन मेंगे तेरे गायम में गदे मुफले अडकी निकमिति वणिये फकीर वणिये हेमे मगिना लारी होदंगिना रुफिया कुरवे ने गोते मुस्सदिवे वेने गोते फैसाया दिरोಳು मुगे कंदत्ता होगा वाद कुरन एक क्वानिक का 10 को देनी वशा e adu tangalgon men ngabadu iwen ehmi malgon menge emmen marumatin handane noe badumi kunon marumatin algon men handane noe musibate ko fae wabae mod kame jehidane kama algon men nuisna kinet to algon men birunu gane men Allah odige wakan handane tala kadange ko fae birunu gane abadu majaluga abadu foriga abadu kuliwaruga abadu vyafariga abadu masekkaduga abadu lari gunan tibeni imam kama ekuga nuwane kama
أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون الله وحي قربان أفأمنوا مكر الله إبامي نجت بتيمان الله كهيب ومن تيمان الله كوفا عذابا ما مفكين الله كهيب وما كلام كوفا عذاب وأسنان كما هندان نتي كان يكون هندان نتادافا أما مفكين هي مي هنتي كهين التمومين كبير فهنا على دار فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون قال لي هلاك فوا جاهل هلاك والنتي قص فوا بيكونوني الله كوفا كلام عذاب كلام هيب ومن أمام بيجن نتبه علم لبني ما علم وري بجيا علم هرجيا هنا الله بيروتي وان كلام كوفا عذاب أستان كما هيب ومن أتو دان كما مصيبات جهدان كما جينا كوريالا تيار وان إن أركم القرآن نماط قائم القرآن زكاة حج روده فان الله سبحانه وتعالى كيوم قتم جتريجا إن أجا وقت تنجينا هذا القرآن إن في فارق اللاري هودا مستدي وما مسك كفان إيكي حرام كمنو منا كمنو إن نموس لاري هودا ما دودر هودا ما إيكي نو إن الدنيا قد بمقصد كي تكاي نو إن الدنيا قولين إن الدنيا قولين آخر تتكا إيش هي إن الله دبّا فينا ونوت حلال قطع إن هودا مسك القرآن إن اللي بيجنا ما إن جوا قطع الله نعلق القرآن إكيك إكلام حلال القرآن بيقطع إن هذا القرآن إن رفيع بيك فأسان نعلق القرآن ما دي تنغص في واميه كم جنوان هي ألقون من مباركات تري رمضان مستسكت في لاول كيرت القرآن كيفي ما ألقون منك نفس الطاهر وألقون منك بودي رجلوان القرآن مكيواتي ألقون منا مهوريها مصيبات الجهيج مولد إفتوك الله سبحانه وتعالى هداية بابا لبافوتي تدمغو كندا ألو بافوتي لو يتأخذنا أخت ألقون من ورا بس غافل كمبرو ألقون من ورا الدين أدور ألقون من جينا ميستكم ورا بڑا غافل فورا بڑا الدين أدور إيه نتيجة ألقون من نكان وفاوري كمن نوتا هنگام جهم من نوتا ماجل نو لبينيك إيه نتيجة ألقون من هيدتي كم هتام نوتنوس كم نيكمت كم لبين هداية دوكرا تدمغ دوكرا قوم قوم دنيا متيجا إيه هتام وير كم نيكمت كم دكفا نيميجن داني إيه كلمة مية ألقون من فنن فشاف إيه باي كنتت مية ألقون من دكمو ميدان दुनिया टका मकाम टका वेरी कमट टका जाहट टका मुदगट टका हुरिहा कमे कुर्बान करे उंदा अलकम कुरआन दीन का दीन आइला मैं मफन कुम गोते विस्वारी हमती मन बेनु वायती होद हेमी मालगुन में वारन गिना बोड़ती मी हूं जुवान एक को मशगूल वे कौन कमगा सियासी कंतत्तो एमी होए कगिनो एमी होगा फातो को मुळे गौस अलकम कुरानी नमाज कुरानी विस एकम विस्नाग एकम बलाग पार्टिया नुवत सियासी एदुन तक बुरु नारावत नमाज कुरान बड़ी एकहल मिस्कित बला वकी इमाम तक फातो मी दरजे इंसान मिहार गेली हलाक फुटी मी मालकुन में गाखुना अख्त كما تقول من السلام بين مكة لو يتأخذنا أخت كيرة القرآن القرآن الله سبحانه وتعالى إنساننا بين ما هريا جمعني بابا ولقد صرفنا في هذا القرآن من كل مثل الله سبحانه وتعالى وحيك رباه وني تيمان الله كيرة القرآن إنساننا بين ما هريا كما مثال تبيان كرباه بيهنا مغنى دفاعنا أي هداية ميستكن هداية عالم تكن هداية خاصة مؤمنون أي نور أي هتوك شفاء أي هنغم جوك أقول من ميدو إسلام كم دعواكم إسلام غتوغا علم الناس نوستيك هر أقول من تاريخ بيروغا بلوا بركات رمضان مسنة يروغا أقول من
duisette ure ginara nuwate ure madunu ngadade ka rashuga mihun dili olamu anneru komme rashiga kirte Qur'an hitudas ekaku nuhore kirte Qur'an hitudas ekaku ne kirte Qur'an ge dobe ko bat ne eka ahamiyat kamen nute algon ge zuwan kudi memba fa ekudin school fonwa barabar school ge faratun hinga itur harkat to gos baveri kure tafat kuli warto ge ekudin war kuriyara ay bade lawkiya nasha ehbes harkat hinga hada kum Qur'an ke wammi algon menge school takun nukunani madu atate ke kudi Qur'an ke wammi adike Qur'an mubarak bawage ge manalibe mi unan inamu libe ruga sega bayruwa mi hummat ni tarja Qur'an algon men duran gossa heonwan kine to algon men hidayah libe Allah ge kalam furdu kollagen ei man Allah subhanahu wa ta'ala algon men bawale ge risalat ega de duniya ge baache ver kam wa hidayah qarin nutibe hafidun nen algon India Pakistan Bangladesh Sri Lanka dantan algon men qarin hafizun geneske algon men ge bay miskit takuga Ramadan mahga guruan hatim kollebe eves madu rashik Qur'an hatim kollebe e nasibu salgon men ge gina mihun nanne enu tawal algon men amille kam ka hamiyat kam Qur'an kulaha Qur'an ke wan 10 kura mi algon men ge terega algon men ge zuwa badti wamonna kudinna kan ha muhimmu kam ka nuis ekamako ehim madda takum darfu fast veto kulawge itura tuition fonuwa ari teacher ko ge geneskin kiyawade aku jamol koramme ekam Qur'an hile kiyawade na setana dani madu bayk mi darajang algon menge halatu metti gos ekam ko algon menge memmiti beni Ramadan masaskin ekam go sufako lobete akhun na ukhtu algon men serious wanje algon men jiddu ga masakke koranje algon men ki muslim algon men Allah devva fami islam dinu ge hidayat ke mi algon men miya medu ala nulafi mun farwa koda kofina mi algon men biwege gellige daane ich ehni mavege wa islam dinu ki bodu niyamat ne niyume haqwege wani shukru kura bayk shukru weri nuwa bayk haqwege wa sharaf nu islam dinu ki em Allah subhanahu wa ta'ala ka gellu men nuwa bayk ya tu iman kama islam kan gelli di gosken e bayk gellu wan بما الله تبارك وتعالى كيرت قرآن وإنذار دي فويكم وإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافر تمام الله بيكم يفوت دفي ميهم قرآن بيك دفي ألغن مي يفوت دفي ميهم مدين بيك هوال كوري ميهم يكافر وجنما الشكر نكفي نما timang Allah bemihum badal qurba hushi ehem baykan e iman kama hidayah devwa hushi me e bayaki e fota e hidayah ta kafir wana baykam ganuwana Allah de kelobiwa akhirat tayyar muslimun de kelobiwa shirka kufra emme hanuba kan dattaga nafrat kura baykam gay bamihum wana algon menge sifa ego tawanje mu'minunge sifa algon men hasil koranche libeto balanje henno na algon men naki gelli halako gendana be algon menge annam wajila mi islam dinu gelo man ni'ma mati veri karama libumaki nur libumaki durkam am hado bayta khuna waqtu barakateri min Ramadan mahaki algon mengem min nafs emahege aslu haqiqi barkat tidmaga hidayat adi Allah kawantu ke kalangi alkom ke kalangi kuttam be muslim kam galabash Qur'an kiyawa Qur'an ge mana bala en amal kura tidwer mu'minun kam gal men labash adi algon mengem min naki namaz qaim kura bay kam galabash Allah subhanahu wa ta'ala mi ummata dunya fanuwe ma rasuluna rasul bekalunge darifas kolge solihun bekalun dua ku rabba bekalun naki bekalunge aila ki namaz qaim kura baykam gavet ehni e anu da evs heu kamenno
إبراهيم عليه السلام دعاء ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي الدعاء بقول كريم إله أقول كبير إله تمنى كدار فسكول كي نماذ قائم كرا بايك كم قلبان ده لو بيتأخون من بركات الموسم كدعاء كرا تباغ عمل لنفسه تباغ عم بدارين تباغ عائلة إمنا تمامنا كي تدمو وتبي بايك كم قلبان فرض فس نماذ قائم كرم توفيق الله سبحانه وتعالى ذات هني فس نماذ نلا إيمان كمنه يا نلا بس هو كمنه كلامه توفيقه كلامه وقاوانتكم كلامه رحمته إخلاص تري كما يكو غرانغلو أزمك يكو توبة نماذ قائم كرم قصدكم جمسك فشاء في ميها هذه كلامه دعاءكم في ميها كيقين مس فرض فس نماذ كرم كي لوي فسيها هنغم جه وفافاق تكلمه هنا يا دروه لي نوانه هذه كم مون أمره نودان كم فوه نوا ورق ما تبي على كم غوان أي شك إنكم هم ما كلام جا دعاء كدن وانجهنا نماذ قائم كرا قرآن كيوا تدوري مؤمن كم قالوا من لبعته كلام جا توفيق نودا قالوا من نجيب بسهو كم نودبين هذه كلام جا فضل أنت كم منو هي كلام جا وقال أنت كم منو قالوا من نهيو كنت تكون باكم سلام النوان كلام يعقوب من جفاف في السوات الموجودة كواش سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.